Gele sessions. Hello, ngunya ubhizi la. Ole kufonele magele. Hey, go. Njalo kurubuthi. Mina mawasa masikhodela sa the picture lengwenya. Ifikini kamlaswe laba kubona ndawo kuri yimi njani before abantu bafika so ani kuyini. Kongoma lambi bahlanga yini ya so lekungena na boza shisa nyama la gele session ngata bakha hostel bakona la kama dons kama lamlele na manile kuthine na vana la batafamba vana loko senkari ufikini nabo bilankulu ba busy la vele ka khawash mita mtakhatsa timovha misusa ndope before fika la ngeni na la kota kubona ndawu kuri famba njhani mavasa a hlamba no hlamba no tlela tlelangi xilo xa rasa lexi mani ti va rasela yini mpundu wo tani bilankulu ti va rasa mpundu wo tani mi kwatelini marasela yangu na makwatini namuntlha ku na nkosi I know, bilankulu ta a ya ha ri bizinyana ta va hi vona lani a xipikana lexi xa vusiwana lexi ya ku xi suseni xi fambisa swi tikomba va ri busy va ri ku tlinela ti-VIP area la ku ri ti va kahle leyo na boza ya kona le boza yi le ku decent team swinene mara yi le ku tirheni namuntlha na vona va ri he's getting his hands dead literally se yi le ku be ritsuri ta ku yi le ku cineni i tlheleni ku ri ku ta va ku lunghini loko vanhu va sungula va fikini la kumbe by 12 o'clock should be done by 12 o'clock should be done ya mara na yi vona nyana progress because fanele landa stretch tent then landa tikhapete then pala the pushing yi nga riki na tola moya magelegele ni ngombuya sipara moya magelegele ni ngombuya antlelange wes yena hi fikile hi nga mukuma mara movha wa ri kona a ri kona movha lowu kha hi ndana hina loko hi kha hi gala vanta n'wina mi ri kwihi mi ni nghenela hi 3 a ku ri movha wa mani le ka vona mabasa kumbe na n'wina mi titwela swa swidzidziharisi a yi hlupheke mavasa tona no hi kholeliwe ngopfu hi busy le ku fowuneni hi mamani hi hava ndhawu yo tlela loko mi hi vonisa leswi a hi tlelangi swa boha everything will order ku vona misa un'we la nga mbala worksuit a ni swi tivi la van'wani ku humeleleni ti ta tivala kwala ti twa munhu swi ku malfunction as the cheese boy keso makheva sa kwini ku vutisa question leyi zamina swa nyumisa ziri suicide